ko kwa motho mongwe mogekolo o ke mmago motho mongwe ke mmane ya batho ba bangwe ke mmamogolo wa batho ba bangwe ke mogatša malome ya batho ba bangwe ka kapa ge re le batho re se ke ra tšea maphelo a batho ra dira disegiša tša rena re fihlile tša borena lengwalo le lengwe ka mo bibeleng ka mo le re o bona jwang le hlokwana le leng leihlong la ngwanenu mola mo go wena go ne le kota e širile sefahlego jwale ke kgalemela ka bogale ka kapa la bona go bolla nnete family ye e fodile family ye dilo tša yona di tlo sepela ga botse ba hlapišitšwe ga geno a senke ba le no hlapa ba tšwa phekolong ba tseba taba tša ga bobona lena ga bolena a senke le no ya felo batho ba ka kapa go tšwa go epollwa dilo ka ga bobona ba hwetša boroko wena ka ga geno masenke ga a re tha o gohlola maatlo o tšogile mara o kgona go sega ka baka la gore tša geno di fihlegile ka kapa ke na le mopapafa nke a tla re fe ditaba tša ka kua ga moremi tša maabane ge go be go ne le koša ka fa le gore go diregile eng ga botse batho ba tloga ba tlile ka makata a namane goba ba ganne goba ga botse o diagalang mopapa sebaka ke seo wa rra e re ke go fe sona o tamiše motheletše kgolele kgauswi ke moka o nape o re soleletše di hlolego di diragala ka kua ga matlala ramošeba kgauswi le letamo mo professor moremi a bego a le gare a phekola lapa le rile go ra mekamekana le lona ngwanešo o be o le gona step by step ntate malefo thobela le kae re gona rra lena wa rra a wa re bane ntate ka kapa o a bolelang o ke yena mopapa malefo go tšwa gona kua ofising ya professor moremi ya one taba ye ya ka mo trusting o bolela nnete motho o e leng gore a ka ba tšera dilo fase a ka bona o ka re ya segiša empa bohloko ke gore batho ba tlhaka batho ba sokola batho lo tša bona di sepele ga botse then wena o a sega o bona go le bose mara a gopole gore tšatši le leni ka wela wena go ba ebile o ka bole godimo ga tšona mre ka gore tšatši le go motho a ka nagana gore di ka tle di a wela o mongwe kganeng kore a ka nagana gore yena di ka tle di a moela tšatši le leng kganeng tabe bohloko ke gore gontse a le re bolela so tše a le mo go tšona di feta tšeo di le go gona tše e leng gore mohlho mongwe go segišwa ka tšona a ke leboge family la ka kua trusting family e leng gore ke kgale ba tlhaka ba ya godimo lefase ba teputša gore ga botse re tlo bona re rile bjang go dumelela professor moremi le motse community radio station gore ba thuše godimo ga tše re dintšhitšeng ka kua gae re be re le gona ebile gape ke leboga family e ka lebaka la gore le ra ba kgopela meeting ba go tla go ba tsebiša gore re kry-ile dilo ka mo bjale moya goba badimo ba boletše le professor gore professor santše a rie koša ka kua gae ya bona specially ya emergency e leng gore o santše a feletše a ba thuša ebile a senke ba gana goba ba nyatša ke leboga perekišano gobane tšatši le go batho ba kgona go nyatša mara ba sa le mo gore batho ba go swana le bo professor ke batho ba moya ba laola ke moya ene tše ba di bonago rena batho ba nama ga re di bone jwale ke leboga ke ba kgonne gore fa nako ya bona ebile mabane ba le gona ba phekotšwe ba butšiwa tše ba di butšiwa go moya wa re go ba botšiša senke ba nganga ene ke kgahla le opa o kgonne go tla ka gae mokgalabe o lotše di kry-ilego mo go yena ya gone taba o kgonne go tla le yena a makala a sa gane thušo e ba mo thušitšego yona ka lebaka la gore ntate ka kapa sentse re lemoše batho gore dilo a di ka mokgo rena re di gopolago ka gona o kgona gore o le motho goba o le mme o le sesi goba o le papa ka gae go kgona go berekišwa dilo tše e leng gore go sasa o tlo bonala o kare wena o motho o ka reng wa seleka mara ga o seleke e le taba gore batho ba lefase ba nagana mo ba le gona jwale oupa o kgonne go fihla le family ya ka kua ba kgonne go fihla ngaka ba botša tše ba botša go tšona ka nnete ba feletša ba bona gore maphelo a bona a be a eme ka gore ntate ka gapa bophelo ba gago ge bo eme o le motho goba o le motheletši ko gae wa bona gore bo eme o ka gana gore bo eme mara wa bona ditiro tša gona goba mekgwa le mekgwana ya gona gore mara bophelo ba ka bo eme ka lebaka la gore o ka se re le motho wa kry-a le gore ke lapa ka moka lenyalo le a gana la kry-a le gore le banna ka mogae bophelo bo bokaone bo a gana le a makala le bo sesi a le kry-e manyalo
jwale re leboga family ka mola trusting ge kgonne gore dumelela and then ya serenya tšea re mohlomong ke bo malefo ka gore rena a ke re roma ke mogalabe ka kua ga Mremi and then o re roma ditšhabeng gore re moele ka lebaka la nako jwale a senke ba gana ba dumetše ebile tshepišo ya ka go batho ke gore batho ba bantšhi ba bane go le mathata ba seke ba tshwenyega ge ba tliša mathata mo gorena mo and then go ba mo motse community radio station ba tsebe gore ba tlo thušega go ba thušeng ga rena a se go ba sekiša ka batho ka gore mohlomongwe o mongwe ga gaya ka no re nna gape mathata ga ke ya magolo ge batho ba ka tseba gane batho ba tlo ntshega goba ba tlo ntšeawang ngwane esho tseba gore mathata gago mo gae mo solanka wa duletše o le motho e leng gore o bona gore a ska bathong batho go sa le bo professor ba go thuše fa and then a golela pele ka lebaka la gore go ka gopola ga botse taba ka mola Tristan tate ka kapa re ithibile šetše sentše e be šetše sentše gobane go ka be o mohlomongwe o bo le gona maabane bo ka kgona go kwa gore ge re bolela ka gore motho go ga boima re bolela kang mohlomongwe motho ge re bolela motho o no fela re ke go ga boima bana bešo mo gae a le go ge boima bontši ba lena ka lebaka la gore boima bo bana ba le ba modimo ba bogogang ke bo e leng gore o ka se bo emele ka lebaka la gore bolela ka motho e leng gore gomjale re bolela so o a hlotša motho lotše dibedine ka kua ga bodimo go baditše noka and then o a hlotša motho o a hlotša ebile ga a se tsora a dieng ebile o bona o kare ka mogogolo ka gona ge nke ba sa kry professor Mremi ba ka feletša palela ke go sepela re bolela ka motho e leng gore o ba makala balekani be ba sepela re bolela ka batho ba e leng gore ba bano ba le mahu a mantšhi and then ka mogae ba makala bothata keng koša sepetse ga botse maabane ba lebaka kwa Tristan ba fihlile re ba phekotše go ba ke re ngaka o ba phekotše a ba thuša wa tseba batho ba modimo a ba fa le solution ka lebaka la gore go bohloko gore ntate ka kapa motho a ra go botša mathata mara se ka go botša solution ya bothata ba gago jwale o ba boditše solution ka lebaka la gore bontši ba bona ba bangwe ba tlhaka ba ne dikgwebo tša ona a disepele o ile a bona o ne o ba le kgwebo mmagola o nkwišitše bohloko mpoditše rona le 15 years a ne kgwebo gona ge re ke a gola batho ba utswa batho ba utswang yena wa makala gore gane molato ke eng ganeng selo se ka mo se business ya tšhelete jwale go bona gabotse gore ke mo professor Mremi a tla go gona jwale o ba thušitše mola ba thušitše ebile mme o mongwe wa gona ka mola o nkgopetse gore malefomane ke kgopela gore ya testimony le hono ka re kara wa gane gore o dia testimony a re no go tlo go ntshwanetse ka lebaka la gore mohlolo o and then professor Mremi a ndiretše go gona go ba rietše go gona mo kgorong re be re sa gole ka lebaka la gore la mafelelo ge re kgopela meeting ka kua lapeng lela ke bone monna o mogolo a ntšha dikeledi monna a re kgalesela ke bereka lotša ka diloke and then gane banna ke tshwenya ke taba ya mohuto na jwale ka ntle le go senya nako ntate ka kapa ba bane go le mathata ba seke ba tshwenyega re gona fa go ba thuša maikemišitšo a rena ke go ba thuša a se go ba segiša ka batho nto e nkgatlha go ka lenaneo le ke gore ga gone motho a ka founang mo mohlomongwe motho o hloka inane bothata a fihla no sega goba a re a bolela maele a e leng gore a agiši hloka ina o re bolelago ka ena goba o a tlabeng a le gona wa letšatši leo jwale re leboga seo morago ka o nthomile gabotse a re o botše ba theeletše gore re leboga maele a bona magolo ka lebaka la gore moki maikemišitšo a rena a se go segiša batho ka batho goba mohlomongwe that's why batho ba ka kua Tristan tabela re tšere nako telele ka gore be le kgolo re be re šitše dikoloi be re robala mašego re gapeletša gore batho ba modimo ba kry boroko mo e leng gore be re beleša dikoloi mahala re gapeletša gore batho ba ba modimo ba kry bophelo ka lebaka la gore ntate ka kapa o ka se patediše motho go ne selo se ya tšhelete ka mo go raya gore motho wa mohuto o wa motshwenyane kua go modimo o fetoga motho e leng gore a o gabotse ka lebaka la gore motho o ka se mo patediše tšhelete ntšhi goba o ka se mo patediše o bona gore and then go boima jwale re leboga seo and then ebile re leboga le modimo ga re thušitše le badimo ka lebaka la gore bontši ba batho ba re go nna ba re malefo o kgona bjang ka lebaka la gore be re le ka kua a o tšhoge na ka lebaka ka dilo tšeo go bolelago ka tšona ke re no rena re batho ba e leng gore moroka wa re roma and then badimo ba gage ba kgona go mmotša gore rena re ye jwale a re nyatše ka lebaka la go kuša gore lentšu la ngaka a le tshelwe ka lebaka la gore go ne se a se bona go mo polelong eo jwale ka ntle le go senya sebaka a ke tsebe gore ka re ya buang mme o la re kgone go mo kry-a and then ge re mo kry-ile re tle re kgone go tsena ditabeng ka lebaka la gore nako e sepetse thobela a re a leboga ka nnete ruri ngwanesho Mr. Malefo
wa tseba nna ntho nngwe ye enkgahlago mo tabeng ye ga se batho ba bantši ba e leng gore ba kgona go tšwela ka pele ba nyaka thušo. Batho ba bantši Mr Malefo ba dutše ka magaeng ga ba ne maroko, batho ba bantši ba dutše ka magaeng ga ba nyalwe ga ba nyale ga ba bereki, bana ba ja direthefatši. Go ne malapa a mangwe ga go ne le nto e botsana yeo ka e šupang mo go mongwe wa ka fao, ka lebaka la gore ntate ka kapa o bolela nnete mola re tswa go gona mola nageng ya Tresting ke masetla pelo. That's why ke re ge motho a posta selo mo Facebook a ria segisha o ngosha bohloka lebaka la gore ga a tsebe gore tše batho ba kopana go tsona ke tša mohuta mang. Ene gona mopapa ge o šalle o tšea mathata a motho o wa dia se segisha na ka ga genu o na le bonnete ba gore dilo ka moka di lokile nto ngwe le ngwe se pela ga botse na. Gape bonnete bo o ka se be le bona ka lebaka la gore ebile o ka kry-a le gore go segiša batho go sega ka dilo tšeo tša batho mo go wena ke moleko goba ke bolwetši jwale o tlo go hloka thušo kudu mara wena o sa lemoge. Jwale nnete ke gore batho ba modimo le mathata ka mo gae ka mowe a mantši a e leng gore gape le tswa re a thuša ebile ke leboga balli ba rena ba le ba go feta ba le ntate mongwe mphonetse le gono wa kua mogaladi a re manna Malefo gape ke gae ebile go mpona ke le so ke bolela ka ntatola wa kua mogaladi wa shopo wa bela dula shopong o mputša re bile mosegare ba ntlišeditše bogobe ka reno ke mo go botse gobane monna ga ne mosadi swantse a je bogobe ene e seng bogobe fela go ne ka nako nngwe o ka no feta o kry-a tša go ja mo tseleng mara ga botse monna o swantse a je bogobe bo a bo apeetšeng ke mosadi a gage tša o tlotlo o ija magoba a mangoti mo mabenkeleng le mo ka mo thoko ga ditsela a o kgone go complaina ya bjale mogala bola ba mpotsa gore Mr Malefo kore ke duma batho ba leng gore ba ne mathata ba tlogele dihlong gobane nna ke kukile ke bona gore go ntshwanetše jwale ka bona gore a gone se se ka go nthuša jwale re tlo gore leboga thata go menagane re tlo gore leboga thata re re batho tlang re le thušeng nako e sa le gona ka lebaka la gore go tlo fitlha nako o kry-e le gore palela ko go thuša o kry-e le gore ka gae jwale so lanka go sa nako ka mokgwa o and then re no ba le sa kgonago tlang re le thušeng mathata a ka ba mohuta mang lena dinomoro tše ba tlo lefa go tšona mo ge Professor Mrima Chaisha le no di tšea and then la kgona go kry-a thušo. Ya ka nnete Mr Malefo right motheletši wa mmotse community radio gona fela go 96.3 FM ge le ga tšwale e re ke pote ka fa ke a bo. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Florence Palms Resort and Spa iwotlisetsa All White Mega Spring Fest ke di 2 tša September 2023 itsela di lebile Florence Palms Resort and Spa ka Momaneng mosoro wa bole tša ke Gushet boithabišo ke maphata ba banatelago Murumba Beach MT Mahu AOD Senior Out Maredi Karishma Singers DJs Kata le T-Banks ga mmogo le Nkabinde Brothers ba ka ba le mowe di-tickets di a kgotšagala go Ticket Pro di elevate di a kgotšagala ka 130 ranta di pre-sale tša gona ke 150 ranta mola gating di tlo kgotšagala ka 170 ranta fela go na le di-tickets tša di Golden Circle tsona di a kgotšagala ka 240 ranta ke di elevate tša we mola di pre-sale tša gona ke 260 ranta gating di tlo kgotšagala ka 280 ranta fela ga go felele fao go na le di VIP le dijo tša gona di kgotšagala ka 500 ranta gomme cooler box e a tsena ka 30 ranta fela Motilet Way VIP table booking tsona go mediša ka 6,000 ranta fela go tša tshedimošo ka botlalo le tšetše dinomoro tše di latelago 072-230-6252 Florence Palms Resort and Spa All White Mega Spring Fest You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on.
alright motheletšo motse community radio gona fa le gona 86.3 FM ka nnete ruri a rena le bona ba lapala ka fale ka trusting ka fale ba e le go gore ba ile ba tla fa e le ge ba tshuma ke ka mokgwele gore mma go bona o ile a loba bophelo ka gona bo malome ba timetše jwalo jwale ke ne le bona mo mogaleng fa go ne le se ba ratago go no se bolela mabapi le ditiragalo ka moka kapa tsamaišo kapa leeto le re bileng le lona a le bona kgaetšedi ya ka ke ya go amogela le none go lapetseng tše kgolo go motse community radio station le gona re gona kgaetšedi ya ka wa tseba le ile latla mo sealemoyeng mo le kgapheditše dikeledi marameng bophelo bo sebose bophelo bo le babela le ne le dišo pelong le ipelaetša ka lehola mma le tepelaetša ka go timela ga malome ba ga moremi ba ile ba tsena ka gare kgaetšedi ya ka ba le thoma fase tsela ye le sepetšego le bona mohlomongwe go fihla maabane ebile ge ba be ba le phekola ka fale ga moremi mantšu ao le rata go a fitliša setšhabeng kapa go a fitliša go ba ga moremi kapa go motse community radio le reng ke rata go leboga ba radio motse ke boe gape ke leboge le professor Ntate Moremi ge a kgonne go re thuša godimo ga mathata re bene le godimo ga ona oya Ntate Moremi molotše monna modimo le gona jwale a wa le boroko ba re swara le moleboga godimo ga dikoloi tša gage tše a kgonneng go re thuša ka tšona mahala go fitlhelela go la maabane ge re le ka go la matlala ra mošebo oya a moleboga monno wa modimo a mo godiše a re diretše go tšona au but le batho ba bereka go le bona ga ba senke ba fela pelo ge a ba roma gore ba tle ba re thuše kgaetšedi ya ka o ka reng go meloko ye mengwe yeo e le go gore e itemogela mathata ao le lego ka gare ga ona ke re go meloko ye mengwe ge re le mathata ba emelele ba se ka dula fase ba se ka nolega moko ba emelele ba tle radio motse e thušago motho mang le mang e sa kgetholle gore o dula kae gore ba kgone go thušega ba se ka ba tšhaba le batho gore batho ba tla reng letšatšeng la lekgono mo go tša dikgokaganyo tša le ya go Facebook gona mola pageng ya Dr. Moremi le ya pitšeng tše kgolo ge go be go fiwa reporto mabapi le lena go ile go ba le batho ba kapa bana kapa batho ba bagolo le ba bangwe ba ileng gore ba ile ba kwagala ba tšea se ba se bona go jwale ka metlae ba sega ka sona mosegare ka moka mola lena le tekwa le imologile o ka re mo go batho ba ba jwalo mola Facebook mola go hlwelwe go bolelwa ka mathata a bolena ao a fedile go le imologile go e le ge batho ba tšea ba dia disegiša ba sega ka ona batho ba ba jwalo ba ileng gore ba hlwele ba dia mathata a ga bolena disegiša empa ba sa tsebe gore na ka malapeng a ga bo bona ba eme jwang o ka reng go bona ke rawa modimo a ba thuša ba sokolle le bona ba emelele ba nyakišetša bo bona ba se ka ba sega batho ge ba ba le godimo ga mathata masona nna ge lela lekgono le na re fodile se se be se re tshwenya se bonagetše mathata a dule godimo ga pelo tša rena o godimodimo ke yena a tsebang pele le morago gore ke kae oya kgaetšedi ya ka ga ke tsebe re na gona le seo malefo a ratago go se botšiša empa ge e le nna yena aowa ke feditše kgaetšedi ya ka alright tate be ke gopela go botšiša mo kgaetšedi ntate ka kapa o letše gabotse ebile ke leboga ge le gore le kgonne go leboga godimo ga tše re rileng ka mo gae ka mowe and then re leboga perekišano ya lena le go se fele pelo le go se re nyatše ka gore ba bangwe ba rena a re ne mebele re no lekana le bokakapa ka mokgwa o bjale wa kry-a le gore a le re felele pelo ebile re leboga thata re re modimo wa badimo a le riele bophelo bo bokaone ka mo gae ebile
mahlatse le mahlogonolo a le etele pele and then modimo ko we thobela a leboga ntate Malefo mantšwa mabotse re modimo le lena le godiša ka moga ntate Morena re a leboga a leboga pa thank you kgaitsedi aka. You're listening to MCRS 96.3 FM, your friend to rely on. Siyabuswa gidinga i-16 years abirthday ngenrengo esiphasi kumhlobo nomhlobo wama-tiles. Thenga a350 by 350 mm A grade floor a tile from 79 rand a 90 a square meter. 600 by 600 mm a glossy a porcelain A grade from 119 rand a 90 a square meter. Sine combo deal enjenge 7 piece a front a flat a bathroom set a Verona a blue nokunye ngevikilini. Nawuthenge nge 1500 rand anamkhanga phezulu uzibeka emathubeni we-automatic a monthly competition la ungazithumela khona i-30,000 rand a top tier a voucher. Inrengo ezihlezi zithoma nge-15 a July ziphela nge-31 August 2023 haba istoko sisesekhona. Top tier siyabusa ku-R5 a 68 endleleni yeRhobukwane. Ungasidosela ku-087 a 284 8537 namkha uvakatshele iwebsite yethu www.toptier.co.za. Top tiers every price low price. na o rata seo se kwa go mo sadi mo yense go ne le ngongorego mabapi le mananego a Motse Community Radio Station go na le rena go ba gopola gore Motse Community Radio Station ga e phetagatše disebediswa tša yona re tsebiše ka go ngwalela Motse Community Radio Station pele ga matšatši a lesomesela morago kwa seo se sa go kgotsofatšego o go romela ngongorego ya gago go Motse Community Radio Station PO Box 200 Eliastorren 0485 goba emailing ye martin@mcrs.co.za goba šomiša info@mcrs.co.za goba letšere molaodi nomorong 076 1301 705 goba go 013 944 8901 go metla go araba ka lengwalo pele ga matšatši a mararo morago ga go amogela ngongorego ya gago go sa kgotsofatše ke karabo ya rena o ka romela ngongorego ya gago go Consumer Department of the Independent Communication Authority of South Africa e le go ICASA mo adreseng ye Private Bag X10 Highfield Park 0169 goba nomoreng ya mogala 012 568 3000 goba emailing ya consumer@icasa.org.za goba ka etela website ya bona ya www.icasa.org.za latela melao ka mokgwa ya tsela o fitlha o Motse Community Radio Station go bona wa popego re gona go dikgokaganyo tša leago Facebook Motse Community Radio 963 Instagram @Motse Radio 963 Twitter @Motse Radio 963 bošego le mosegare kae re go rela gago wa potego 96.3 FM your friend to rely on 96.3 FM motheletšo Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM re dutse fela metsotsong e masomepedite fela go ikela go area lesome 21 minutes before the hour 10 o'clock a le nana go kala pitšeng tša kgolo re tlo sepela ka moka go fihla gona fa le e renga ya lesomepedi go mmetla re area lesomepedi ra be re šutelela sia motha ka lena go la masa a tshileng a go fihla gona fa le e reng ya boraro a ge le nna ke nna morwa motšhama ubane ka kapa ya radio the pusher mena ka kapa ya radio the facilitator gomme motheletši wa Motse Community Radio gona fa le go 96.3 FM ge e ka ba 96.3 FM ge go fitlhelele o ka re topa gona fa le go www.mcrs.co.za ge e le ga jalo gona re ke no re phala kata ka gare ga letlakala la pitšeng tše kgolo @mcrs mo e le gore ka kapa re bea mathata a rena a bohlokaina ba rena a ka mehla le ka mehla e šita le ditlhogo poledišano tšeo e le gore di tšwelela kapa go kwagala ka gare ga lanago la pitšeng tše kgolo gomme le kgono le ka kapa re na le mme wo o tswa ka mola lefaseng la Lofontein ya Digwale mme wo o phariwa ka taba ya boloi kapa taba ya go tobora
ka kapa ya radio ke mme o a phariwa go ka taba ya go swara o phara ke badudi ba motse e shita le baagishane ba gagwe gomme re ne le yena ka mogare ga diphapoši kgašo mme o tlo te tlhalosa gore ka gare ga ditatofatšo tšeo a pharwago ka tšona na ke eng yeo a e tsebago ke eng yeo a sa e tsebego gomme ge a tlabe a titukiša gore a tle a fe motheeletši se yena a se tsebago mabapi le ditatofatšo tše a phariwago ka tšona ge a tlabe a sa itukiša ka kapa re tla be re poteletšinyana ka mola re ile go kwa ka bolapa le bose re ile go kwa ka bo pinki re ile go kwa ka bo lerumo la banna re ile go kwa ka bo Z2 ke di-product tša aga moremi tšeo e le go gore di a thuša magagesho go ya ka mokgwa ba di tlhalosago ka gona wa di tloga di thuša e le ruri gomme ke amogela the right reverend Mr. Malefo ge mme a tlabe a sa itukiša ka mo gomme ntate Malefo o tlabe a rekiša di-product tša ga moremi ge mme a tlabe a sa tepeakanya gabotse ka baka la gore ke mmoditše tsebe go kwa ka mmotša seroka phatla gore mma mo ga o tlo phopholetša mo ga o tlo bolela ntwe o kwagalang o kare wa e tseba ebile o kwagalang o kare ga o e tsebe tekemišetše o die ntweng o ba re ke breathe in breathe out breathe in breathe out breathe in owa ene ke a mmona ka nnete wa botswetša o wa bošetše a jwale ke a gona ka molago ntate Malefo di-producteng tša ga moremi ngwanešo go a rekišwa mopapa tobelang le gona mongaka re gona re karago lena ntate ka kapa ya motheeletši jwale awa o komana madula a bapile ba re ka kapa mopapa ga a fegolole seborala ka baka la gore ge e le mampi a re lapile melalatlhe ya le hono ke tlo botša batheeletši goba ke tlo tsebiša batheeletši ka di-product tše re rekišang kua ga moremi ge ke bolela ka di-product ke bolela ka ditaelo goba mohlomong ka polelong ya batho ba ya go kuša ba re go ne le ditlhare jwale go na le ditlhare tše e leng gore di gona goba ditaelo tše e leng gore di gona tše e leng gore di thuša batho kudu ke bolela ka taelo ye e leng gore bomme ba bantšhi ke bona ba bolela ka yona and then ba bolela gabotse gore ya ba thuša ke taelo e re bitšang gore ke Z2 ge o le mme o ne dibabo goba o le mme o ne bothata ba monkgo mo go wena and then o makala gore kgana molato keng goba o le mme o kry-e le gore popelo ya gago mohlomongwe e makatša ka gore ga e kgone go ka swara ngwana goba go ka kry-a ngwana taelo e ke bolelago ka yona ke Z2 e leng gore wa enwa ge o enwele o le mme ebile ke fele ke botša batho ba bantšhi ke re taelo ya Z2 go enwa o le mme o swantše o enwe le tate ka lebaka la gore ge e le gore mohlomongwe le batho ba e leng gore and then le nyakana le mokgwa taba lesea and then le kgona go enwa le babedi goba mma o kgone nwa Z2 papa a nwe le rumo la banna ka lebaka la gore ge motho e le motho e leng gore o hloka lesea go tloga go le bohloko kudu jwale professor moremi o bone go tloga go swanetše gore a kgopele bagala ba mofetaelo e re bitša gore ke Z2 e leng gore mohlomongwe go enwele and then o ka bona le go ba le phetogo mo go wena ka lebaka la gore bomme ba bantšhi o kry-e mo difahlegong ba ne dišo tše e leng gore o ka ra di gabotsana bjale taelo e ke bolelago ka yona ya Z2 o kgona gore ge o enwele and then o kry-e le gore fahlego sa gago se a phatsima gabotsana bjale ka motho o a phetšego gabotse ka lebaka la gore bontšhi bomme ke batho ba e leng gore malwetši-lwetšinyana a e leng gore ga a loka a no ba tsena ka pele bjale taelo e bitšwang gore ke Z2 and then go enwele o tlo bona bophelo bo bokaone mo mmeleng wa gago le tlo bona le mmele ga gago e ba gabotse ka lebaka la gore o kry-e le gore o mme mmele ga gago ga o gabotse ke mmele e leng gore o tletše madi a e leng gore ga a loka taelo ya Z2 e kgona go thuša gore ka lebaka la gore madi a sa lokago goba madi a magolo a re bolelago ka one o kry-e motho a hlaba ke madi lebaka ke gore madi a ga a kgone go sepela gabotse bjale taelo ya Z2 e kgona go ala madi gore a sepela gabotse mo e leng gore and then dilo di sepela gabotse taelo nngwe gape ke le rumo la banna le e leng gore bontate ba bantšhi ba na le probleme ya dipsio goba ba na le probleme ya gore ge ba ya go fahla magotlo o kry-e le gore go tswa monkgo e leng gore ga wa loka bjale taelo ye ya lerumo la banna and then ge ba enwele dilo di kgona go sepela gabotse and then kudu le ka mola ntate ka kapa fela re digwareng bjale le gona ka mola digwareng o kry-e le gore go ba gabotse ka lebaka la gore go tlo go le bohloko gore o kry-e le tate gore ke tsena ka gae ba ne go lebelela gore ke a bolela go no tsupula melomo bjale taelo ya lerumo la banna and then o tlo bona ge o enwele o tsene ka gae fore go tsoga
o tla bona bile ba go biela metsi o bona gore no dilo di sepela ga botse jwale taelo e and then go enwele o enwa o ka re metsi taelo e ya go thusha and then ebile thusha gape bontate ba ileng gore ba ne madi a leng gore ga a sepele ga botse gobane ntho e re tseba ga botse go gore bontate ke batho ba bereka mebereko ye boima jwale mebereko e boima e hloka gore o kry le gore o nwa taelo e and then go enwele o tlo no bona madi a go a sepela ga botse ka lebaka la gore bontate mebereko e re berekago o kry le gore kua mafelelong o kry le gore motho e leng gore o kare o hlaba ke madi jwale taelo e thusha gore o se ko a hlaba ke madi ya lerumo la banna ke swere taelo gape mo and then ke pinki wa phidisha ke ya mahlatsi ke fele ke botsa batho ba ntši kere ba ne mahlatsi empa mahlatsi a bona a tswaletse ke batho ba boshigo ka lebaka la gore batho ba kgone go bona dilo tše leng gore mahlatsi a leng gore a gona mo go wena o kry o makala o le ntate goba o le mme ka mo gae mahlatsi a gago gore ke tswa ka difate ba go botsa gore o ne mahlatsi mara mahlatsi a gona a sa fihle taelo ya pinki go hlapile ka yona and then mahlatsi a gona a kgone go fihla wa bona dilo tša gago di sepela ga botse gape ke fele ke botsa batho ba ntši kore go bohloko go bereka mmereko kore o bereka bo ma 15 years 20 years goba 10 years and then ba ne promota batho mo go wena goba ba hlatlosha mara wena o sa kgone go hlatlhoga lebaka ke gore batho ba bošigo ba kgona go emiša dilo tša gago o be motho e leng gore wa rata go hlatlhoga mo philong mara ka lebaka la gore ba go etile ka pele o kry lori sa sepele ga botse taelo e and then go hlapile ka yona and then o tlo bona dilo tša gago di ba ga botse ka lebaka la gore bontši o kry le gore lehlwele ke batho la diputša gore gane batho ba re hlwetseng ke lebaka la gore mahlatsi a lena gona mara mahlatsi a lena a fele tša lehlolela gore batho ba lehloae bjale taelo ya pinki wa phediša o kgona go ikry-a ba bangwe ke batho ba e leng gore ba hloka mebereko ke batho ba kgale ba maketa o makala ke kgale o sepela le batho le ya go maketa mara wena o makatša ke gore ganeng wena ba santši mara ba tšea ba bang ganeng ngwanešu a wa lahlega le kgone gore tlile go botša ka taelo ya pinki wa phediša ye leng gore go hlapile ka yona o tla bona mohlho mongwe ebile ke kgatlhile ke mme o mongwe ka mo wa ka mo polokwane phone le gone frogo o irekile maabane o hlapile ka yona maabane ga a fihla gae le gone mpotšare ba mo founetse mo a ileng a lahlela CV gona ebile be ke tlang ka mmantaga o na le interview jwale ya tloga e mpontšha gabotse gore taelo e ya pinki wa phediša ke taelo e leng gore and then e ne nnete and then mmereko wana ke go buša mahlatsi a motho ke swere gape taelo mo e bitswang gore ke tlola fole e data ka ba fela ntshega mehlare ga le ba le ke tlola fole taelo e ke lebaka la gore re le batho re le maAfrika goba re le batho ba mmala o e leng gore ke wa rena ka mokgwa go ba le bothata ba gore o kry le gore ge re ya mo medirong goba mo ditseleng ge re sepela o kry re dumediša batho ene go tloga go sa kgonege gore motho ga go dumediša ka letsogo o phuthe letsogo goba o fa ke letsogo ka potleng jwale taelo e thuša gore meleko ka lebaka la gore batho ba santse ba lemo gore go ne meleko e leng gore e ka ba tsena ka mokgwa go dumediša re bolela ka meleko ya ditokološi goba ditšhelete tše e leng gore di a tšeiwa o kry le gore makala ke gore motho go berekile ka tšhelete and then tšhelete mo go wena e sa dula jwale taelo e re kobolago ka yona and then ya tlola fole and then o tlola ka yona and then o tlo bona go dumediša batho meleko e leng gore e nyaka go tsena mo go wena ka mokgwa go dumediša and then e kgona go tloga mo go wena and then ya ba kgole le wena ke swere gape mo taelo e bitša gore ke dibatana tše ke fele ke botsa batho ba bantši kere ka malapeng a bona goba ka malapeng a bona goba le dilo tše di llago ko mo godimo basenke ba bangwe ka mo malapeng a bona goba a bona and then goba le diphoofolo tše di sepelago taelo ya dibatana ke fele ke botsa batho kere taelo e mmereko ona goba maikemišo a go iria ke lebaka la gore goba le dibata goba dikatso goba dimpia tše di sepelago ka mogae wa kry le gore dilo tše di a romiwa gore di tle di tšee mahlatsi ka mogae go tshomile taelo e o tlo bona dilo di sepela ka mogae then di ba kgole le wena le memoya ka moka e sa lokago e tloga go wena ka lebaka la gore batho ba santse ba lemogo gore go ne memoya ba ka go faka goba go tsentšhwa yona mo maphelong a bona o kry le gore memoya e and then e kgosa gore maphelo a bona a se ka sepela ga botse ba bangwe ke batho ba e leng gore ge ba robetse ka mogae ba lebala ditoro goba ba lora toro tše di sa lokago goba ba tshwenya ke digateledi taelo ego before o bala wa itshuma go itshumile o tlo bona digateledi mo go wena di ba kgole ka lebaka la gore mmereko wa taelo ke molao ka yona ke gore boroko ba go be bo botse and then lo tše di llago mo masenkeng and then di be kgole le wena ba bangwe ba re ga ba di berekišitše o re ga tsoga forogo no kry-a mpia e swaregile ke lebaka la goba mpia goba phoofolo e nngwe ka lebaka la gore diphoofolo tša kry-a e santse re se tsebe ke gore ba di berekiša and then ba kgona go di berekiša and then ba bangwe ebile ntate o mongwe ba sampotša wa mo seabusa ba mpotša reno ke ile ka re go tshuma taelo ela and then forogo ka kry-a phoofolo e nngwe le ge nka se bolele mo sealemoyeng e swaregile re na le taelo gape mo ke tokološi muthi batho ba bantši ba tshwenya ke tokolosi e leng gore ba bangwe ba bona bošoge ba robetše e itepepa ka bona ba bangwe ba tshwenya ke tokološi e leng gore e ba hloiša ka batho
ba bangwe ke batho ba e leng gore meloko le metswalle e palela ke go ba rata ge ba tswelela ba re shuwe o etla and then batho ga ba tshepagale lebaka ke gore go ba le moya o berekišwago mo bophelong ba motho bo e leng gore moya oki o hlola gore o kry-e le gore motho ga rate ke batho o mongwe wa bereka mo a berekang gona batho ba mohloya ka moka ate putšhere gane molato keng ke lebaka la seriti sa thokolosi e ba e fakilego mo yena se e leng gore se mo hlolela gore batho ba ka moka ba mmona ba no mmona o ka re ga gabotse o kry-e le gore motho o tseba mmereko ene go tlo go le bohloko gore ngwaneso mo gae go ba papa go ba mama o kry-e le gore o tseba mmereko go ba o tseba go bereka ba bangwe ke batho ba di-business o kry-e le gore o na le kgwebo ye e leng gore o busy ka yona wa e rana mara kgwebo e batho ba bapalela ke go tla go wena mara o tlo go rekisa tša nnete lebaka ke gore thokolosi e kgone te phetoša moya o e leng gore a wa loka mo go wena ba bangwe ebile matšatši a ke no kwa complain tše ntšhi tša taba thokolosi ba bolela gore ba bangwe ba tsoga ba ngapegile forogo motho ga a tsoga o ngapile a tsore o ngapile ke eng ke thokolosi e leng gore e etela batho mašego ga ba robetše jale taelo ya tokolosi o re o hlapa ka yona go hlapile ka yona o tlo bona tokolosi e ba kgole le wena and then bophelo ba gago bo sepela gabotse ka lebaka gore mmereko wa tokolosi se re swantse go se tseba ke gore tokolosi mmereko ona ke go tla go tšea mahlatse mo bophelong ba motho ene motho mohlho mongwe ga a sa tsebe a ka bona o ka re tokolosi ga e gona wa kry-a le gore o swara tšhelete and then tšhelete ya go eno fela nete o swara ke no swantšha o no swara 1000 go ka no tšhanta ranta fela tšhelete la ka moka e sepetše ke tokolosi e leng gore e gona e tlile o tšea tšhelete moo bjale o hloka taelo e ke bolelago ka yona and then o re mola o e kry-ile and then o hlapekana o tlo bona tšhelete ya go dulela bjale gape mo ke swere taelo ya lephakama ke fele ke botsa batho ba bantšhi ke re go bohloko gore o kry-e batho ba ro ba porofeta goba dingaka ba re wena o tshwere o ne moya goba o ne badimo mara badimo ba gona ba sa ba bone goba o sa ba tsebe ke mola batho ba thaswago batho ba ba wrong motho a thaswago gantšhi mo phelong ba gate putšeregane go diega lephakama le wa lorela go loretše and then o tlo bona dilo tša gago di loka di sepela gabotse and then o bona gore no lo tša ka di sepela gabotse mo medimo ya ka e kgone o dula gabotse e go hlalosetše gabotse gore wena o swantse o e kae goba o swantse o thasojwang ka gore go bohloko gore o kry-e le gore wa bina motho wa go biniša and then wena ganeng medimo ya gago a nyake o bina jale taelo ya lephakama e kgona go bula dilo tša badimo goba ditoro tša badimo di tle di kgone go tla ke bolela gape mo taelo ya taelo ya meleko ke fele ke botša batho ba bantšhi kereng go ba le meleko e mengwe e leng gore kopa le yona mo bophelong ba gago meleko ya go lwa le batho meleko e leng gore ba go bereka yona gore o nwa bjala kudu o kry-e le gore o nwa bjala go feta tekanyo goba o nwa thabala mmotlana meleko e leng gore mmereko ona ke gore wena o swantse o phele wa accusiwa mehle le mehle gore o rile dilo le go sa diria taelo e ya meleko and then o hlapa kana go hlapile kana o tlo no bona meleko e ba kgole le wena ka lebaka la gore meleko e phela le batho jale taelo ke bolela ka yona ya meleko and then o hlapa kana go hlapile kana o tla bona meleko e ba kgole le wena o te putša gore gane bana ga le sela banna go mongwe go no berekiwa ka meleko ya go lwa le batho jale go hlapile kana ka memoya e sa lokago ya go lwa le batho e re ge e fihla mo go wena e kry-a le gore o hlapile ka taelo e bophelo ba gago ba gabotse ke swere taelo mo ya lapa le bose taelo ya lapa le bose ke lebaka ba bantšhi kudu batswadi ka lebaka la gore go bohloko kry-a le motswadi bana ba gago ba sa kwane goba wena o sa kwane le batswadi ba gago taelo e mmereko wana ke go kwantšha batho ba family e ke bolela ka family ke bolela ka mama le papa o kry-e mama le papa ba elwa batho putšarogane molato keng taelo ya lapa le bose and then re no etšhela ka magare ga metsi batho ba nwa metsi and then memoya e sa lokago mo go bona and then e leng gore nyaka go ba loiša e ba kgole le bona gape o kry-e le gore ke family ga e kwane family ga e kwane ke ntšhi mara ba makala gore batho ba ba go makatše gore batho ba ba ka re ba lebane ka mokgwa o ba sekwane bjale taelo ya lapa le bose le kgona go enwa le family lo tšelela dialoka and then la ba batho ba le gore le ya kwana and then wa bona dilo di sepela gabotse kudu professor Mreimi gabotse o rata kudu ge e bereka ka malapeng ka lebaka la gore go bohloko gore o kry-e o belege ngwana mara ngwana a fetogile sera goba ngwana a fetogile tsotsi e leng gore ya go makatša e feletša ya go emela ka maoto taelo e ngwana ga o no tšhela ka mmetseng ngwana o ga a nwele and then o bona dilo di sepela gabotse and then dilo di kgona go sepela gabotse gape ge batho ba ne di-custom mara custom tša bona di sa kwane o kgona gore mo batho ba nwa go metse gona o no e tšhela ba nwe o tlo bona di-custom tša gago ba di kwana goba ge o le motho o swana le ka kapa ka mokgwa o mohlomongwe o ne babereki ba gago ba sa kwane o kgona go berekiša lapa le bosele babereki ba kwane ka gore go bohloko gore batho o kry ba bereka ka moka mara ba sa kwane ba dilo ba elwa mehle le mehle mara ba sa loleta ba mmereko ba lolela tša bona lebaka ke gore a kry bjale kgwebo ya lekiwa goba ya lekega jale taelo ya lapa le bose le kgona gore ge batho ba ba nwele and then ba kgone go ria gape ntata ka gapa
go le taelo msa ye leng gore gona ye e bitswang gore ke letswai la motheo letswai la motheo ke letswai la mahlatse le kry-ega ke le msa ebile o ne mahlatse ka gore ke gona ke le bolela le kgono Professor Moremi o hlakantšhe ditaelo tša mahlatse mo mothong le meleko gore go na le batho ba ile gore ba na le problem ya meleko e ba šitšego morago mara ba teputša gore kgane go diega bjang ke le gore motho go re mo fa taelo ya go tshwana le pinki and then e sa loke taelo e kry-ega gona kua ga Moremi ke letswai la motheo and then letswai le la motheo and then o kgona gore o hlape ka lona and then gape ba le ba tshwenyago ke o kry motho a ne moleko wa go nkga o kry le gore go ba le monkgo e le gore a go ga botse mo maotong letswai le ke bolela kana le kgone go bolaya monkgo diakwala mopapa ke tloge ke rata tša mahlatse o tsebe gore mahlatse a fapane mongaka go ne ka nako ngwe motho a ka no reka sona setlhare seo sa mahlatse a re mola ena a lebeletše mahlatse ya dipere kwa ditšhelete monna ge e le monna a makala jale basadi ba tsena kore bomma rena ba tsena ba rena le kae gape le akganya malefu kontekele cool drink wena jale batho ba lemoge gore go ne le mahlatse a mangwe ga se a re a emetšego ke nnete ene ge o ka re mola o nyaka mahlatse ya tšhelete ka pa mmereko jwale wa no makala jwale bo monikana na file jwale ba go gobokanetse ebile ba go dietse sekele monna o ka re wa bina o nape o kgopele modimo gore modimo a se ya ke beng ke a emetše tate ya ke meleko ka baka gore batho ba ba tlo uja tšhelete a ka ba ya ke senayo re na le taelo nngwe gape before ke lebala taelo e leng gore e mixitšwe ga botse e thuša bomme go hlatswa popelo bomme ba ne bothata ba gore o kry mme a ne popelo e leng gore e tletše dilwana e palela ke go swara ngwana goba o kry motho a palela ke go kgera ngwana jale taelo e gona e tsamaya le sekotlelwana sa gona bomme ba tlo nkwešiša mo gae mo le ge nka se hlalose kudu taelo and then wa e bidiša go fetšo e bidiša and then kore o e bea mo gare ga maoto so o apara toulo and then stimu sela se ya mo popelong se ya go hlatswa then ke se hlatswa popelo gore ka lebaka la gore a kry a go tlogo go se bose goba go tlogo go se botse gore o kry le gore popelo e swara ngwana mare e feletša le gore ya motlogela lebaka ke gore go ba le lwana tše e leng gore a di nyakege ka mogare and taelo e ntabe ke nyaka go elemoša e mixitšwe ka ditaelo tše e leng gore di lwa le meleko eo e pališa go batho gore ba ka kry motho a ka kry ngwana ka moteng jale taelo e gona kua ga Professor Moremi ke msa ebile mo specialing tate ka kapa e mo specialing o ikry-a fela ka 250 go for gomjale and then le yone le letswai le la motheo o kgona le kry-a ka 250 kua ga Moremi ka lebaka le saletše msa ebile re lebega batho ge ba kgonne mohlomongwe batho kua gae re fele re ba hlalosetša kua gae ge ntse re le kua officing batho ba reka ka bontšhi bile kule bontšhi ba bona ba mpotša gore no le bereka ga botse bjale re a leboga a re leboge gore batho ba reka re lebega gore batho ba kry-e thušo awa le go reka re a leboga ke mongaka ke nyaka go lemoša batho se sengwe ge go swana le nna ge ke rekiša December December tše ga ka swanela go no kry-a ke no fana ka tšona ka mare gore ke a shota ko go fe o shota e seng gore ke no go fa mahala ka baka la gore December tše a se tšaka ke tša badimo ba gešo gore le nna ke kgone go tepediša jale ge ke no fa batho mahala ke kgopiša lenyeloile le mphileng December tše gore ke kgone go tepediša mongaka jale batho ba ba swanetše ba tsebe gore o mongwe a se ka re ba kana be ba no re moruo ke 200 ga ye go epa o fufudiša re bone rena o tlo o fola na so nte ke nyakang go elemoša batho ebile ke sa tšo ka lebala ke gore taelo tše ke boletšego ka tšona goba tše dintša ditaelo tše e leng gore di a kry-agala kua ga Moremi batho ba tsebe gore di kry-ega fela kua ga Moremi ba seke ba kwa batho ba no re gape re rekiša lapa le bose a kry batho ba gona boka kapa ba gona ebile nkabe ka bea senepe sa Moremi gona mo ke nnete jale taelo tše di kry-ega gona kua ga Professor Moremi fela then re kgone go di tliša mo le gona and then di a kgona go fihla ka mokgwa Korea mo e leng gore re kgona gore di fihle ka gae o di kry-e ka nako and then jale di a thuša batho ba gešo kry-ang thušo nako e sa dumela bo sesi ka mo gae le bo abuti kry-ang thušo nako e sa dumela ke mo e leng gore tlo kgona go kry-a bophelo bo bokaone thobela
ebile monga ka pele o ka toga gona fawe ke le ke go bontšha motheletše gore go ne le ditaelo tše dingwe ge re di phetha re swantse re di phethe le batho ba re dula go le bona ke nnete ge o le mme o phetha ditaelo o ne o nnoši moleko o tlo o šwatlha ka ntate Ke nnete. ge o le ntate o phetha ditaelo o nnoši moleko o tlo o šwatlha ka mme Ke nnete. jwale batho a ba phetha ditaelo le ba babedi gore tšhireletšo e be go bona ka moka ga bona kudu tabeng ya tšhireletšo re bolela tabeng ya tšhireletšo tabeng ya go hloka lesea re bolela ka tabeng ya bophelo bo bokaone ge ditaelo re di phetha re le babedi go raya gore se sengwe se sengwe se se yang go tswelela se se botse se tswelela godimo ga rena re le babedi thobela ba go order di-product ba founela mang kae ba ka founela 060 959 0303 060 959 0303 goba 072 133 6761 072 133 6761 ge o sene mokgwa ya time o ka no ngwala gona mowe and then mo WhatsApp and then wa re ke gopola di-product tše di itseng wa di bolela and then re tlo kgona go reply gape ge e le gore mohlomongwe ba le ba di-Facebook le ka no tsena mo inbox and then lano re gopola talo tše so la bja di-number phone le gore le tswa kae and then le tlo kgona go di kry-a ka nako thobela re a leboga mopapa thobela bošego le mosegare kae re mogwera wa gago wa potego